إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala ayap mana kebegantan sa bandingan nagyang kutuwa ad-du'a fi awqatin makhsusah swatiyan so kapamang ni si ko kika tatandua mga oras ayamana na sopang ni si ko mga oras sa lebiya mala katatarimaon mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala ginan mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala katawantan wa adna mga oras tindu wagamatan wagama Islam tantual mala kalubian udi na tantu amala kakatarimaa si ko pangni si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagina ni kaalitan ng mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paganero mga urip ng Allah na langon tanunod makasisinganin sa andaman na tarimaan sa upang ni tanong sa iko Allah subhanahu wa ta'ala iti sabab pa di tanong di kang bendingan na sagyang kaya isina mga bendingan mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala iti sabab ikira asam yaga tanong yang kaya mga oras kaaloy na di tanong mo pupakalapasan sa pupamang ni tanong sa iko Allah subhanahu wa ta'ala sa kamapiaan sa dunia nagusaalungan na maurip ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paganay sagyang ka na ng mga wakto maurip ng Allah uli na mga oras nagyang ko tuwa bainal adhani wal iqama so paglitan ubang aguso kamat maurip ng Allah maana paglitan o kaya pagbangiron sa sambayang agusi ko kakamateron maurip ng Allah subhanahu wa ta'ala mialayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apitiruyan ad-du'a la yuraddu bainal adhani wal iqama so atigyan so pangni si ko paglitan ubang agukamat na la yurad maana tatarimaan daaran yan maurip ng Allah subhanahu wa ta'ala giyan ipaganeron giyan maurip ng Allah subhanahu wa ta'ala taralabi na igira amyan nagdasubang nagiwang ko tuwa kapag pangabalagata sumul sa masjid oriyan yan na makasimbayang ta sa tahiyatul masjid uli na sunna ar-ratiba sunat sagyang ko tuwa sambayang malagi do sunat si ko unaan yan maurip ng Allah subhanahu wa ta'ala lagi do sambayang asubo uli na sambayang luhur maurip ng Allah subhanahu wa ta'ala na din niya pakasundo tao sa masjid na makasunat na niya ni pakanda kalaagyan ko tuwa panginiyan sa iko Allah subhanahu wa ta'ala sa ipinayo niya busi ko kamat maurip ng Allah subhanahu wa ta'ala ganyan ay sabab di mapiya baso manusia na miya nagyan subang na dapat na sulja masjid ka ayan na yun yan na andad ni kakamateron na ayan yan kasulja masjid maurip ng Allah ina ni sa isinanan na dedebiatan uli na galubok na mapapakalapas ka agyang ko tuwa waktuwa tantuwa mala ikipantag maurip ng Allah subhanahu wa ta'ala nagutantuwa mala kinggay ka aguna maurip ng Allah ikadusag yan ka na mga wakto maurip ng Allah at tatarimaan ng sopang ni si Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ko tuwa indal adhani wa indal iqama so atigin sopang ni si ko di yun di ka pagbangi nagira babu di magbang sumagbang napkanag ka napkatunduk ka mo ugyang ko tuwa di niya di ka pagbang maurip ng Allah nanda di ka pakapasadiyan na adna pangniro waktro wa barato ka na tatarimaan ng pangni si ko Allah subhanahu wa ta'ala lagid mambuna si ko kakamateron may alayo Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nudiya bis salah
futihat abwabus sama. Igira tigyan na ini pananawag so sambayang nakalkaan na tigyan sa mga pintuan sa langit. Wastujibad du'a natarima na tigyan so pangni. Mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Ha? Kiyan mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Si sa pada hadith na yagalwin yan na igira tigyan na kiamatan ban. Ha? Nakalakaan sa mga pintuan si kulangit nagutaring maampan supang ni mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Ay katlo mangurip mallah sagyang kaya ng mga waktu at tatarima ano supang ni nagyang ko tuwa sabad o mga oras si iku alungan ayaw mal jum'ah gawi a jum'at mangurip mallah sagi ko si ko gawi ayaw mal jum'ah na adna mga waktu ron mangurip mallah tatarima anon wallahu subhanahu wa ta'ala supang ni uripan mangurip mallah. Mi aloy Nabi sallallahu alaihi wasallam atigyan fil jum'ati sa'atun la yuwafiquha muslimun yusalli o yas'alullaha khairan illa a'tah. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko gawi alungan na yawmal jum'ah na adna orason adiun ki pantag so muslim di simbayang o di na di mamangni si Allah subhanahu wa ta'ala sa kamapian inunta na ibagayron wallahu subhanahu wa ta'ala. Diyan kaya na wakto mangurip mallah na miyalo yung mga padawlama ay gira ko na tindig su pengusiat mangurip mallah subhanahu wa ta'ala o di nagyang ko tuwa pagalta nagyang ko tuwa dua khutuban niya si ko kaya unto diyan mangurip mallah subhanahu wa ta'ala mana pada mitiron mangurip mallah nasi ikon mapadalam sa iko orian o kapakasimbayang sa asar mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Na, at sibunsan mangurip mallah nasi iko yawmal jum'ah na kailangan na sumu'min na apian tunad na orason na niyan hindi pa kandakal nagyang kuto apang ninihan sa iko Allah subhanahu wa ta'ala pagupon mi pantag sa gyang kuto wakto at tatarimaan ng supang ni mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala na dead na sangka anon sa tarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala supang ninian mangurip mallah. Ay kapat mangurip mallah sa gyang ng mga waktu na inda nuzulil ghaith ira tigyan na puguran siya tigyan si iko kapuguran yan. May Nabi sallallahu alaihi wasallam sintani ma turaddani tigyan na dia tigyan kasangka maana adu apang ni adi kasangka paganeron at Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a inda nida so atigyan so pang ni si iko orasa kaya pagbangiron wa tahtal matar nagusuat pang ni atigyan si iko kapaturun o di nakapuguran yan mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala maana sagyang ko to kapuguran yan at tatarim anon wallahu subhanahu wa ta'ala so pang ni mangurip mallah ay kalima mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala nagyang ko to inda iltihamil juyush mana niyan na siya tigyan ko oras di ka pakambala ka agyan ko tuwa mga sundaro sundaro agama sundaro o suranga sa agama mangurip mallah mga kuffar mangurip mallah subhanahu wa ta'ala sa agyan ko tuwa di ka pakatidawa agyan ko tuwa mga sundaro Allah subhanahu wa ta'ala kung mga sundaro mga kuffar nagyang ko to mas adiran digatido ang mangurip mallah na su din jihad o di na makaunot sa gyang ko to masa na tatarim anon wallahu subhanahu wa ta'ala agyang ko to pangni mangurip mallah subhanahu wa ta'ala. Miyaloy o Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang ko to hadith agyang ko to muna hadith inaloy tanong apitero Nabi sallallahu alaihi wasallam dua tigyan ala turaddani maana adiya tigyan kasangka o di na may ino tatigyan na kapag sangkaon mangurip mallah so atigyan so pang ni si ko di undi kapag bangi aguso pang ni si ko di kapakambala ka agyang ko tuwa mga sundaro o agames na magusundaro o kakapiri mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. May alip no Nabi sallallahu alaihi wasallam atigyan na utlubu istijabat ad-du'a pamangnian ni atigyan so katarim ako pang ninyo
inda iltiqa al-jayshain, iltiqa al-juyush. Sa tigyan si ko masa di ka pakambala kaagyan ko to ang mga sundaro. Agu tigyan si ko kapagamateron mga orit mallah. Agu si ko kapaturo nagyan ko to oran maana kapuguran yan mga orit mallah subhanahu wa ta'ala. Paduman mga orit mallah ikanom mga orit mallah subhanahu wa ta'ala sagyan ka na mga wakto tatarim anong supang ni nagyan ko to as-sulusul akhir min al-layl. So atiyan so muri ay katlo bagi si ko kagagawi mga orit mallah. Maana nagyan ko to isa kagagawi ang gagawi na bagian ka sa makatulog yang ko to ang mga orason na so muri ron gawi muri ron na oras sa tampar sa kapita mga orit mallah ikatlo bagi sa yang ko to kagagawi mga orit mallah upang maka batanon na kuna sa ko mga oras tano na kapakaya si tano matero tano si ko oras kaya pagadas dusyan sa kapita mga orit mallah subhanahu wa ta'ala. Mialo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigina yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya. Tigong Nabi sallallahu alaihi wasallam pumbuba at tigyan so kadnan tanong Rabbul alamin tabaraka wa ta'ala kulla laylatin uman at tigyan gagawi si sa langit at tigyan si ko mabuba at tigyan na langit maana ang langit tampar sa dunia tampar rektano marani rektano mahurip na Allah paganaya lapis sa langit mahurip na Allah paganaya pangkatan na langit mahurip na Allah subhanahu wa ta'ala hina yabqa thuluthul layl al-akhir siya tigyan si kuras ayabu am yalamba si ko kagagawi nagyan ko to muri ikatlo bagi si ko kagagawi mahurip na Allah yaqul adinya ditaron man yad'uni astajibu lah fa-astajibu lah. Anta tigyan ni pumang nirakan, katarima anak na natigyan. Man yas'aluni fa-u'tiyah. Anta tigyan ni anak pagangin nirakan, pumang nirakan. Ibigay ka na sa pangnin yan. Man yastaghfiruni fa-aghfiru lah. Fa-aghfiru lah. Anta tigyan ni pumang nirakan sarila, karila anak na tigu Allahu subhanahu wa ta'ala. May alip no Nabi sallallahu alaihi wasallam, si sabda hadith at tigyan na inna minal layli sa'atan mata na tigyan na si ko kagagawi na adna orason la yuwafiquha abdun muslimun diyon nakipantag so oripan muslim yas'alullaha khairan illa a'tahu iya pumangni si ko Allah subhanahu wa ta'ala sa kamapian inunta na ibigay ron wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa panganinian mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Paduman mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala ikapito oras tatarimaanon so pangni mga urip na Allah nagyang ko to pangni si ko gawi yawm Arafah maana si ko gawi Arafah kalilimudo ni mini haji sa Arafah natatarimaan roo so pangni mini haji agusok na ba mini haji mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Yalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigyan na khairud du'a yawmi Arafah. At tigyan na taralbiya pangni udi na du'a na swat tigyan so pangni si ko gawi Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli na tigyan na pinakamapya amya tirwakan na gusto mga nabi amya ngaunanakan na la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ay mana na giyan kana na inalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam makatero na ginani pinaka taralbi mapi apterun sa giyan ko to panagawi ayaw mo Arafah mangurip na Allah. Miyali pan sa pada hadith wa khairud du'a at giyan na taralbi pangni ay ahabbuhu ila Allah. Ama nagyang ko to taralbi pangni na ahabbuhu ila Allah mas kebubayan wallahu subhanahu wa ta'ala wa aulahu bil ijabah nagumas malaa ka katarimaon mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala di mga wakto at tatarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala so mga pangni
Yun ay sabab, ay kami ni pantagsan so uri pa na Muslim, sa giyang na mga wakto, na niyan hindi pa kan dakla, agyang ko tuwapang niniyan si ko, Allahu subhanahu wa ta'ala.